können wir besiegen. Aber was ist mit einer ganzen Armee? Auch das werden wir schaffen, wenn das Ziel es verlangt. Und was genau ist das Ziel, Brava? Wir marschieren gegen die Briten und vertreiben sie aus dem Land. Vielleicht. Aber wir kämpfen nicht gegen die Briten, sondern gegen die verfluchte Kompanie. Dann werden wir sie in Flammen hüllen, bis sie wünschen, dieses Land nie betreten zu haben. Ja, und ich weiß genau, wo wir beginnen sollten. Die Kompanie behandelt das Land wie ihr Eigentum und die Menschen wie Eindringlinge. Aber jetzt beginnt unsere Befreiung. Mutige Worte, Nanib. Ist das deine Armee? Eine Bande eingeborener Schläger? Diesmal schießt du nicht auf Unbewaffnete, Colonel. Du bist es, der sie in ein Massaker führt, nicht ich. Du bist allein, Colonel. Die Kompanie schickt immer Verstärkung. Niemand wird kommen. Nicht heute. Heute kämpfen wir mit dir, Colonel. Ich werte das als Kompliment. Wir ruhen nicht, bis du uns tot zu Füßen liegst. Verrätern werde ich nie zu Füßen liegen. Tot oder lebendig. Dann begraben wir dich. Edwardson will uns zermürben. Er versteckt sich hinter Mauern und Artillerie. Er glaubt, Verstärkung wird kommen. Doch da irrt er sich. Wenn alles nach Plan verläuft, wird das Fort sein Grab. Der Edwardson, den Grumei, den dummen Sock. Und wir zerstören wieder mal den Kommandoposten. Dort rum. Ohne die Salpeterminen der Kompanie ist Edwardson machtlos. Marschiere nach Westen und zerstöre sie. Die Minen zerstören? Aha. Aber erstmal ein bisschen abbauen. Pass auf, haben wir Holzfäller? Mehr nicht, oder wir? Ressourcen, bisschen was, gell? Limit, scheiße. Dann bauen wir erstmal eine Hütte. Oder zwei. Achso, da war ein paar. हेलो Chefin, मकान Hütten बनाने bauen. वाला मकान बनाने वाला er braucht mehr Limit. Der Kaserne Hobby, gell? Können wir uns wieder einen Hafen bauen, kann ich sein? आदेश Ein Hafen? Geht. Scheiße, aber wohin? Da nichts frei, oder wie? हाँ मैं जा रही हूँ Ein heiliges Feld, zeigt Erfahrung. Macht das Sinn? Verhalte Einheiten, das macht Sinn. हेलो मकान Baue ein Haus, बनाने वाला hab ich da wieder voll. मैं जा रहा हूँ Schau mal da an, ob wir noch einen Platz haben. Tausend Schmuggler. मैं करूँगा Ja, und der Platz da. Glaubt er nicht, für den Hafen. हाँ तैयार Ein Hafen passt da nicht hin. Scheiße. आदेश मैं करूंगा मैं जा रहा हूँ आदेश
Pass auf, gute Frau. कमाने वाला हाँ An die Münzen. तैयार कमाने वाला आदेश So, der baut mir jetzt. Was brauche ich denn? So, was haben wir, gell? Meine Elefanten, wobei der Gerät erinnert. Adesh! हाँ आदेश So, mein der Löwe da. मैं Bitte जा mit. रहा हूँ हाँ सही हाँ हाँ तैयार Chefin, मकान बनाने वाला ein heiliges Feld. तैयार Was tust du hier? Lauter Büffel. Her damit. Schick ich gleich mit um. Können gleich mit die heilige Kuh beten. आदेश Aber nur unten, langt der Blut nicht. हेलो Für den Hafen मकान बनाने वाला muss lange. हाँ मैं करूँगा Pass auf. Meine Elefanten, wenn ich bitten darf. तैयार हाँ Und dann liegt das Geld in meinem Marktplatz. तैयार Für die Verbesserungen. मकान बनाने वाला Ein Fischerboot. 100 Holz haben wir. Adesh! So, meinen Panzer habe ich. मैं करूंगा Panzer. हाँ मैं करूँगा Bei der Pumpe, schau da unten. युद्ध करने के लिए हमला हाँ मैं करूँगा Moment, Kühe. Oder Büffel, besser gesagt. हाँ Komm mit da. Oder wir schießen durch. मैं करूँगा Adesh! युद्ध करने के लिए Dann ist gewonnen, oder wie? Maximal 10. Aha. हेलो मैं करूँगी तैयार So wird eigentlich dumm मैं जा schauen. रहा हूँ Wo dieses Rennen. मैं करूँगा Wenn wir Edwardson nicht ins Herz treffen können, hacken wir ihm eben die Glieder ab. Ohne seine Handelsposten ist er hilflos. Weg mit den Gliedern. युद्ध करने के लिए हमला हमला Pass auf, den fackeln ich gleich mit nieder. Und bauen einen auf. Und dort niederschieben. Hast du wirklich geglaubt, du könntest die Kompanie herausfordern, Nani? Du weißt doch, dass Verrätern die Hinrichtung droht. In die Richtung her.
Auf Stufe 5. 1000 Nahrung, 1000 Gold. Oh Gott. हाँ Ein Wucher. Chefin, मकान बनाने वाला mehr Limit. मकान बनाने वाला आदेश Da wird nichts zum tun, oder wie? Kadara. Bitte doch. Holzhacker. तैयार हाँ Also jetzt warten. Mein Handelpost hat schon मैं verloren. करूंगा आदेश हाँ आदेश Die Mühlen im Jutta Westen Karneke sind liegt. Edwardsons wichtigster Posten. मैं Wenn wir करूंगा sie niederbrennen, wird er hinter seinen Mauern verhungern. Bist du es, Nanib? हमला Deine Männer schwirren um mich wie Fliegen um einen Stier. Ich spüre fast युद्ध करने nichts. के लिए Moment, der weg los. Mit der Rotrock. मैं जा रहा हूँ Was wollen die anderen? Die rennen nicht mehr. हमला तैयार युद्ध करने के लिए Ja, da fliegen die Kisten, gell? Ganz munter. आदेश युद्ध करने के लिए Ja, Oldschool. Der Bogen. युद्ध करने के लिए Die Bude da. Ja, da. Die Briten brauchen die nicht मैं mehr. करूंगा हाँ युद्ध करने के लिए Und da drin haben wir uns jede Menge Einheiten. तैयार Drinnen, Schwestern, schaut nicht da. Eine Angriffswelle, oh Gott. आदेश मैं करूंगा Komm, marsch zurück. हाँ मैं करूंगा Ich glaube, da kommt gleich was. तैयार हाँ युद्ध करने के लिए हाँ हमला युद्ध करने के लिए मैं जा रहा हूँ हाँ Komm, Es oben reicht mir, Nanib. हाँ Ich komme und zerquetsche dich wie ein lästiges Insekt. हाँ Eine Angriffswelle. Und wo kommt denn die? आदेश मैं जा रहा हूँ हाँ Kommt sie schon? तैयार युद्ध करने के लिए Schleich jetzt nicht davon, Nanib. Das war nur ein Bruchteil meiner Kräfte. Ein Bruchteil? Ganz gut. आदेश तैयार हाँ आदेश तैयार अकादारा हाँ मैं जा रही हूँ Limit 80. मकान बनाने वाला Davon kann ich 20 bauen. Aha. मकान बनाने वाला हाँ हाँ मैं करूंगा तैयार आदेश हाँ So, pass auf, rüsten, Schuder. Mach ich nicht. Dann haben wir mehr Adesh. Power. Ein Bruchteil seiner Kräfte. Die anderen Bruchteil, oder wie? हेलो हाँ
Wie schaut das aus mit dem Konsulat? मकान बनाने वाला Da kriegen wir noch ein bisschen Verstärkung. Die Münzquelle. Da ist noch eine. Yes? $200 Holz. Wir bräuchten dringend mehr Bauern. Wobei Holz. Command. Die Du Tigerblaue. schickst deine Männer in den Selbstmord. Yes? Für I am nichts. going. Was sagt er? Von wo kommen die? Sausen die da um oder wie? Huh? Oder aus rundum? Da gehen wir von der जा Vorne. रहा हूँ Feindliche Soldaten greifen das Hauptquartier an. Die Kompanie ist erbarmungslos wie immer. युद्ध करो मैं करूंगा युद्ध करने के लिए Ballert, der kommt von da drüben um. Oh, warte mal. तैयार हमला युद्ध करने के लिए युद्ध करने के लिए मैं जा रहा हूँ Der dritte Angriffswelle. आदेश मैं करूंगा आदेश 2000 Nahrung. Wobei, ich mich gleich beieinander. तैयार कमाने वाला So, jetzt geht er mit Domi. Ein Konsulat. Wie schaut denn aus? आदेश Kennt er nichts mehr. मकान बनाने वाला Die Mary Rose. हेलो Da sind meine Rohstoffe und sie nugeln noch. आदेश हेलो Wait. हाँ Geht um mich. आदेश Festhalten. Ein paar Minuten noch. हाँ Dann kommt er mit seinem Kasperl. Toll. Zu dritt das gegen ein Fischeboot. Diese Säcke. Festhalten, er kommt gleich. Die Hügelburg. Verstärk's einmal. Wie viele von euch muss ich töten, bevor du die Sinnlosigkeit deiner Tat erkennst? Edward, ein Quatschneck, Jummer du. युद्ध करने के लिए हमला Wohl. युद्ध करने के लिए
Die sterben nicht fliegen. युद्ध करने के लिए Sterben nicht, aber die Kabel nicht. Aber, ich schlug hier rüber. हमला हमला मैं करूंगा Edward, du bist erschüttert. Um an Edwardson zu kommen, müssen wir die große Kanone lahmlegen. Greife die Mauern im Osten und Westen an. 2 Kanonen. Aha. हाँ तैयार So, meine Kamelreiter. आदेश आदेश मकान बनाने वाला मकान बनाने वाला So, dann müssen wir rüsten auf. Ein rotes vor. Mehr umstecken, das ist dazu. Das Zimmer die, मकान da her. बनाने वाला Dort nehmen wir die Portugiesen. हाँ मकान बनाने वाला Bumm, baut mal Viertel. Ein Feld muss her. Rüst mal gleich mehr auf, gell? Und dann sollte ich noch ein paar Einheiten ausbilden, hätte ich gesagt. Große Kanone, wo sind die? Da hinten. Das hat die muss da durch. Eine Fischereiflotte. Wollen wir so abbauen? Wo mal? Mal schauen, was hier da auf der Trottel kommt. हाँ मैं जा रहा हूँ आदेश Kann ich da drüber halten? Sag du dazu. Voll. हमला मैं करूंगा आदेश Warte, da kommt er. Also, die Kanone ist fort. Sim, Armbrustschützen. Aha. qual é a sua ordem? Vou Elite-Truppen. executar. Du her damit. Die Tigerklaue. Da kriegt ein Wolverine. हेलो Hat er nichts zum Tun, oder wie? Kaserne haben wir. Ein Kloster. Haben wir ein Kloster? मकान बनाने वाला तैयार Da kommt der Wolverine daher, der indische. आदेश हाँ युद्ध करने के लिए Wie schaut denn aus? Eine Salve, bitteschön.
Genau auf den Arsch. Wollt ihr was? Geht's ja doch. तैयार मैं करूंगा हमला मैं जा रहा हूं तैयार मैं करूंगा Da steht da oben, oder? आदेश हाँ Und dann gibt's Auris. Wenn er nicht gerade tot ist. हमला युद्ध करने के लिए हाँ Moment, ich will doch nicht brauchen. Ein bisschen. युद्ध करने के लिए हमला युद्ध करने के लिए Die Kanone ist करने के लिए Geh mal hoch bitte. हमला युद्ध करने के लिए हमला Da, guck mal, liegt er doch still. युद्ध करने के लिए युद्ध करने के लिए Jetzt brenne ich gleich mit nieder, gell? आदेश युद्ध करने के लिए हमला Kasernen, missmickert. Jede Menge Kasernen. युद्ध करने के लिए हमला Auf die Kasernenburm. Die darf die doch produzieren. आदेश युद्ध करने के लिए हमला युद्ध करने के लिए Aber hallo, jetzt jemand. युद्ध करने के लिए युद्ध करने के लिए Nur her damit. Oder mehr Flagger, geht dummer. हाँ हाँ तैयार मैं करूंगा Komm, Kameraden. मैं जा रहा हूं आदेश हाँ Oh, Scheiße. Hey, ja, Die roten hey, Kanonen. Jara. आदेश मैं करूंगा आदेश युद्ध करने के लिए Komm, außer Reichweiten. युद्ध करने के लिए Nein! Ein Verräter wird mich nicht besiegen. मैं करूंगा Wie hoch waren die Verluste? Geht, oder? मैं जा Mit den रहा हूं Grenzen. Ja, warte mal. Der wütet da. युद्ध करने के लिए हमला Hau das weckert. So, wir benötigen Einheiten. 4. Stück. Gönnen wir. Und ohne Elefanten. तैयार युद्ध करने के लिए Da kriegen wir jetzt, was kriegen wir denn da? Sind die besser, oder wie? Aber da ja. तैयार किसान आदेश हाँ Münzen. Moment, मकान बनाने वाला ich baue Fädel. Dann nämlich da Nahrung abbauen und da Münzen.
Pass auf. Mein dritter Elefant. Was sagt er? Limit 1. Mehr nicht, oder wie? Der Dammisch. तैयार हाँ قديش؟ So, warte ich da rein, gell? Die zum Abreißen. Wenn ich glaube, reißen, was sagt du dazu? हाँ मैं करूँगा हाँ किसान हेलो मैं Kevin, bleib करूंगी da. किसान Aus Hedel. हाँ Da haben wir meine Elite-Einheit. Da kommt der zweite. तैयार आदेश हाँ Komm, da gehen wir. Ich befürchte, die haben Probleme. Oder so. तैयार हमला Du, geh Finger weg. तैयार قديش؟ हाँ आदेश Jetzt werde ich die Tor greifen, sagt er dazu. हाँ हाँ Das ist ein guter Plan. मैं करूंगा युद्ध करने के लिए Mach ich mit hinten. युद्ध करने के लिए युद्ध करने के लिए हमला Die Kanone ist gefallen. हाँ मैं करूंगा Ja gut, ich kann sie austoben. Trifft die schon, oder? Hätte ich so. मैं जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए तैयार हमला Sie greifen die so. आदेश Hätte es. Doch ist schon gut. युद्ध करने मैं करूंगा हाँ मैं जा रहा हूँ 12 Punkte steht bei Nicht einmal die Kompanie konnte Edwardson helfen. Ich fürchte, dieser Kampf ist der Anfang eines langen, verlustreichen Krieges. Ich bin beeindruckt, Nanib. Aber du tötest nur einen Mann. Die Kompanie ist größer als ich. Sie ist größer als du. Sie ist größer als dieses ganze verdammte Land. Ich habe viel von dir gelernt, Colonel. Aber du offensichtlich nichts von mir. Deine Kompanie kann vielleicht ein Dorf in Brand setzen oder ein Haus. Aber keine Kompanie kann eine Seele in Brand setzen. Solche Leidenschaft besiegst du nicht. Nicht mit Geld, nicht mit Gewehren, nicht mit Männern. Zum Teufel! Mit euch allen! Komm, Nanib. Das ist unsere Bestimmung. Es müssen noch andere besiegt werden. Ja, ich fürchte, es wird immer andere wie ihn geben.